laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin. ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يمبرت يكتد الله سبحانه وتعالى هندو يتد هدن ولتنومو هدن جرنمو هدن دوانو نلادو من صلى الله عليه وسلم بنغور مأبي صحابة بمأبي تنبتي بكادو دين هادن دو هوتيم بويلالي. يا الله سبحانه وتعالى يقو بكبر مؤجود انجدي e kala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri haa ñande darngal. haray hannde kadi hiɗen fotta ɓeydondirgol e kaaɗo diina meɗen yerwo ko allahu subhanahu wa ta'ala newni. haray ɗeɗo tumbodire ko haanaɗe wattaneede yila ni teddine sembine ko waɗi noon ɓeydondirgol e kaaɗo diina allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo wawata e sengole yurmede allahu subhanahu wa ta'ala ndayginande neɗɗanke on o heɓa ka o tippa hara o feggaaki sakko o morto haa o yana. haray toɓɓere fottinɗen ɗo nden hannde ko toɓɓere moolanaande himmunde ko ɗum woni asbabul inhiraf wa ilaju, piiji waɗoji sabu haa neɗɗanke on morto e ngol ɗo laawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala wallini e laawol ngol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno e muɗum ngol. haray koni wonɗen e soggirde nde ɗo toɓɓere en andinay ko honum innete al inhiraf, o ñagol e ngol ɗo laawol alqur'ana kañumma e sunna. toɓɓere ɗimmere nden haqiqatul inhiraf, noone ngol ɗo mortagol e ngol ɗo laawol. toɓɓere tammere nden asbabul inhiraf, piiji waɗoji haa neɗɗanke on, sababuji yogaji waɗoji haa neɗɗanke on morto iwa e ngol ɗo laawol. haray yen toro allahu subhanahu wa ta'ala yo newnan en ko yewten tawata hino feppodiri e deftere allahu subhanahu wa ta'ala nden e makunelaɗon sallallahu alayhi wa sallam no sahabaɓe ɓen faamirno noon ɗiɗo ɓulli ɗiɗi. haray nde ɗo toɓɓere no wiruɗen noon ko toɓɓere molanande hanande wattanede yila e muɗum, la siyama e o zamanu mo wonɗen ɗo. haray yewtere men nden ko woni e yilade ko yondiri e fi mortagol ngol ko telen cewndi ndin ko ɗum woni ka sukaɓe, woni ka worɓe, woni ko ka suddiɓe. haray bi isnillahi tabaraka wa ta'ala en heɓoyay jonde hertorde nde tawata nde ɗo jonde ko mortalle e tawata duhi e suddi paykun e mawɗo e nokkeli goo hino morti e ngol laawol. kono nde ɗo toɓɓere nde wonɗen e sappade ɗo hannde ko ɓuri fewtude e muɗum koko yondiri e cewndi ndin. haray al inhiraf ko innete kon al inhiraf huwa al maylu an sirati llahi ila subuli shaytan. ko innete kon al inhiraf ko
oñagol morto iwa e laawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala sappingol ene laaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam yaha e laawi sheytane ko ɗum woni iblisa ko ɗum ɗo woni ko innete kon al inhiraf mortagol ngol neɗɗanke on iwa e laawol ngol yaha e laawi sheytane accita laawol alqur'ana kañumma e sunna tawata ko laawi iblisa laawi sheytane ɗin neɗɗanke on woni e jokkude wona e hoore muɗum ko ɗum ɗo innete al inhiraf toɓɓere men ɗimmere nden ko haqiqatul inhiraf soobe ko yowondiri haqiqa ko yowondiri e mortagol e ngol ɗo laawol musidɗo julɗo tedduɗo andugol ma ɗeɗo toɓɓe ko hunde himmunde moƴƴa ngol ɗo mortagol e ngol ɗo laawol hino waawi wonde cenɗe ɗiɗi mortagol e laawol ko alqur'ana e sunna sappi kon tawata neɗɗanke on ko mortori e muɗum ko shubuhaaji ɗin yani piiji jilɓuɗi ɗin immorde e shirku kañumma e beda neɗɗanke hino waawi mortorgol e laawol ngol allah subhanahu wa ta'ala tindini yo wona e muɗum ngol ɗiɗo shubuhaaji ɗiɗo piiji jilɓuɗi ko wana noon kadi neɗɗanke hino waawi mortorde e ngol ɗo laawol ko innete kon ashahawat tuuyoji ɗin ɗiɗo piiji ɗiɗi ko piiji sababuji ɓurɗi molanede waɗoji ha neɗɗanke on morto e ngol ɗo laawol tawta ko ɗiɗo piiji ɗiɗi woni ko mortinta neɗɗanke on o iwa e laawol ngol hay si tawi woni neɗɗanke on yaltaali e hoggol islamu ngon kono o ronka wonude e laawol ngol alqur'ana kañumma e sunna tindini ngol o jokka laawi sheytane toɓɓere men hande nde fewtanɗen ɗo nden ko toɓɗi e muɗum ko tuuyoji yaltinoji neɗɗanke e laawol haanangol wonede e muɗum ngol o jokka laawi sheytane amma no yewtirɗen noon en heɓoye jonde hertorde ko yondiri e shubuhaaji waɗoji ha neɗɗanke on iwa e laawol ngol alqur'ana kañumma e sunna tindini ngol ɗiɗo tuuyoji nde tawno ɗum ɗo hino fewti ɓeeɗo sukaaɓe ka worɓe e ka suddiɓe e o zamanu e yaasimo fewndi ɗen on tawɗen yen ardin ndeɗo yewtere ko yondiri ɗiɗo shahawaji ɗiɗo tuuyoji wonɗi e mortinde oɗo suka e ngol ɗo laawol o jokka ko o faala o wona ko o woni wo e muɗum o ronka kipude laawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala ene laaɗo makkon sallallahu alayhi wa sallam tindini ngol musidɗo julɗo tedduɗo haqiqa mortagol e ngol ɗo laawol andugol ma ɗum ɗo hino himmi moƴƴa fii honno fii ya waawu rentade wona e ko alqur'ana e sunna tindini kon ha allahu subhanahu wa ta'ala ƴettite imamu al-bukhari imamu muslim ɓe fillani en hadisa hudhayfa radiyallahu anhu o wi kanko hudhayfa radiyallahu anhu كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كانكو حذيفة رضي الله عنه وي yimɓe ɓen ɓe laatinoke ɓe landonelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴernden kande heɓorta ɗon fii yo ɓe gollu ko ɗum woni sahabaɓe ɓen o wi min mi laati hilan landonelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honto woni ko bone on ardata fii yo mi rento e makko tami yanu e makko mata o yanu e hoore am si tawi woni fitinaaji ɗin hewti neɗɗanke on tefugol anda ko honto ɗiɗo boneji ardata o rento e muɗum ko hunde labande fii wota o yanu e muɗum mata o yanu e ɗiɗo boneji oɗo zamanu meɗen hino ɓurte rerɗinede yimɓe ɓen tefugol anda ko honto
woni ko neɗɗanke on ardirante fi yo morto e ngol ɗo laawol ngol alqur'ana e sunna tindini. Musidɗo julɗo tedduɗo, andu wondema neɗɗanke ɓurɗo wonde gaño bani adama ko sheytane ibulisa. Ko waɗɗi neɗɗanke on ko yo rento ibulisa o'o, ko waɗi non oɗo e hoore muɗum o wi o majjinayi geɗal ɓe adama ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala hino sappani en fi o ka alqur'ana o wi la aq'udanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Ibulisa o wondiri o wi'i wondema o joɗanto bani adama e laawol Allahu subhanahu wa ta'ala fiyewngol ngol foccingol ngol. ɗon woni ko o joɗoto fi sakkagol oɗo neɗɗanke wota o wonu e laawol ko Allahu subhanahu wa ta'ala tindini ko. ɓawto ɗum o wi'i o ardanayɓe yeeso maɓɓe kañumma e ɓaawo maɓɓe, kañumma e ka ñaame maɓɓe, kañumma e ka nane maɓɓe. O wi a tawata ko ɓuri heewde jiyaɓe maɓen hino jarna Allah subhanahu wa ta'ala, hino rewa mo no o hana rewrede non. Tasko nde ɗo yewtere nde ibulisa yewti oɗo gaño maɗa ko ɗum ɗo woni ko o wi o joɗantoma ka laawol Allah subhanahu wa ta'ala fiyewngol foccingol. ɓawto ɗum o ardana yimɓe ɓen yeeso kañumma e ɓaawo, ñaamo kañumma e nano, o huuɓitima. Si tawi woni a huuɓitirama ɗeɗo kinɗe fuu, a jogaaki ko no sortoraɗo, anda kon no sortoraɗo. oɗo ko ɗo wonma e ñoƴƴude ronka waɗugol ko Allahu subhanahu wa ta'ala tindini kon. nokkugo o wi'i kanko ibulisa o wi'i fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin. o wi'i o wondiri Allahu subhanahu wa ta'ala, o wi'i wondema o majjinay o bewinay bani adama ɓe foppu maɓɓe si wona ɓen jiyaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala laɓɓinanɓe mo dewal ngal. ɗum ɗo woni ko o yewti kanko ibulisa, ko ɗum ɗo woni ko o humputuma, ko ɗum ɗo woni ko o yewti. sawi woni neɗɗanke nani ɗum ɗo, himo hani andude oɗo gaño makko o anda ko honno o rentorta e oɗo neɗɗanke. ko ɗum si Allahu subhanahu wa ta'ala ka alqur'an e nokkuli heewɗi himo rentina bani adama iwtirgol ɓaawo sheytane o. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wata on jokku laawi sheytane, wata on jokku battaneji sheytane o'o. Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri en ɗu'um. o wi ko waɗi non oɗo ko gaño ɓanguɗo, ande ko yamirta on ko bone kañumma e pankare e nde wowloton bakkon e Allahu subhanahu wa ta'ala konkon anda. njelo woni ko sheytane woni ɗum e yamirde yo waɗu bone, njelo sheytane woni ɗum e yamirde yo waɗu pankare, immorde e zina e piiji añiniɗi e yarugol beere e yewtudugol e rewɓe janamɓe e waɗugol boneji. ɓawto ɗum e nde wowloton bakkon e Allah subhanahu wa ta'ala konkon anda. njelo woni e wowlude bakka e Allah subhanahu wa ta'ala tawata wona haqiqa. nokkugo Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa yuridu shaytan an yudillakum dalalan ba'ida. sheytane ko faalana on ko majjingol ɗon majjinande muutinde woɗɗitinde ittugol non e ngol laawol. si tawi woni a nani sifa ɗe ɗo ayeje hino jante a jantanama fi sheytane o'o,
o e hoore muɗum hiɗa andi ko honno woni ko feƴƴindinni hakkunde adama kañumma e hawwa oɗo hino andi piiji ɓurma himo jogii ñeeñal ɓurma o mortini adama kañumma e hawwa o ronkatama mortinde si tawi woni a taskike ɗeɗo ayeje a andi oɗo ko gañoma ɓanguɗo ko ma wattana yila no rentora e oɗo anda laawi ka oɗo ardata har oɗo ukkalima e gantarru ndu o banni ndun si tawi woni feƴƴi ɗon neɗɗanke on yo rento e ɗum ɗo nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wano ardiri non ka Bazzar e ko wona makko konngol ngol mi woni yewtude ngol hadis on ko wonɗo ka imamul Bazzar ka musnad makko ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu o wi en e oɗo hadis khatta lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam khattan wa khatta an yaminihi khattan wa khatta an yasarihi khattan thumma qala هذا سبيل الله ثم خط خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam oɗo hadis jento worɓe sanadu hadis on jolokowol hadis ngol ha yottagol nelaaɗo sa sallam ko worɓe Bukhari kañumma e Muslim hadis on hino tabiti ibnu Mas'ud radiyallahu anhu o fillani en wondema nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe siifi ciifol feewungol yek ka leydi ɓawto ɗum ɓe siifi ciifoy sera ngol ɗo ciifol ɓe maaki ngol ɗo ciifol feewungol ko laawol allahu subhanahu wa ta'ala ngol ni ko ngol ɗo naɓata ka alijanna koye ciifoy koye ɓe siifi sera e hoore kala laawum ciifum cheytanuru hino dari hino nodda inna arega ko ngol ɗo laawol woni ko naɓata ka alijanna ko ngol ɗo laawol woni ko fewnata on ɓawto ɗum ɓe jangi oɗo aya nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ko laawol angol ni feewugol ngol jokkengol wota on jokku celi celi ha mortoɗon iwon e ngol ɗo laawol ngol Allah subhanahu wa ta'ala wallini no gasa on hulay Allah subhanahu wa ta'ala sheytanuji jel woni ko dari woni e noddude hande ɓeeɗo sukaaɓe yoɓe ar'e ko ɓe woni e muɗum kon cheytanuji ka yimɓe e ka jinna hino dari hino noddude suka on kañum kadi woni ko ka suddiɗo maɗum ko ka duhiɗo hino hawji notagol nduɗo noddandu ndu cheytane ndu ibulisa woni e noddude hino hawji hino yecci sago mum ko yo nano tun nduɗo noddandu ka ndu noddete si tawi woni nduɗo noddandu ndu waɗali hare neɗɗanke on hino nawni hino maapi hino ɓitti tawata ko cheytane wonuma e noddude idan oɗo muqaddima komi ardinani oɗo ko fiya wattan yila ko yondiri ibulisa oɗo ɓay nden hiɗen wowla fi mortagol iwgol e laawol ngol oɗo hino e hoore muradu ndu anani ayeje jangaɗe fi muɗum ko yondiri e oɗo ko o wi o mortinay bani adama ka laawol anani ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sappani makon ko yondiri e laawol hanangol wonedengol e laawi ɗi cheytane woni e dari e hoore muɗum hino noddude yo jama on ar e ɗin ɗon laawi ko ɗin ɗon woni ko naɓata ɗum ka hana yaheede ton tawata ko ukkugol neɗɗanke on e nambara toɓɓere men tammere nden asbabul inhiraf wa ilaji piiji sababuji waɗoji ha neɗɗanke on morto e ngol ɗo laawol iwa e ngol ɗo laawol ngol alqur'ana e sunna sappi wona e laawi cheytane no mi wiruma noon musidɗo julɗo tedduɗo andugol maɗiɗo sababuji ha rento e majji ko hunde himmunde
ko waɗi noon a wawata rentade e hunde nden si tawi woni a anda bone mayre ko tuma ukkiɗa e muɗum wo fuɗɗoɗa noon ni sutugol tawa ni seɗen wawatama nafugol. hino woodi piiji buy waɗoji ha neɗɗanke on ko yondiri ɗiɗo tuuyoji mortina neɗɗanke on e laawol ngol kono mi suɓanima piiji 10 ɗi tawata ɗiɗo hino jeeya e hooreji mortinoji neɗɗanke e laawol laasiyama oɗo suka watta ɗum ɗo e juuɗe maɗa fiya tasko ɗum ɗo wattana yila wona e laawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala sappingol si tawi woni on tigi hino morti hino e ɗiɗo alhaaliji o iwa e muɗum o arta ko alqur'ana sappi kon hino woodi piiji buy kono sabu raɓɓutgol wa'utu on en sappoto ɗiɗo piiji 10 ɓawto ɗum jantoɗen ɓawto piihum be ko honnu woni ko alqur'ana e sunna e ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen sappi ko yondiri e lekki ɗum ɗo ko waɗi noon sa andi nawnare nden a heɓi lekki kin haray si tawi woni a jaɓi ƴettugol lekki kin haray ko hoorema woni ko moƴƴinanɗa sa salike kadi ko hoorema woni ko yeeɓuɗa ko waɗi noon neɗɗanke on si tawi woni o nawni o naɓama ka labutane visite waɗama andama ko nawnare honɗum ɓawto ɗum neɗɗanke on windanama ordonnance o jonnama lekkel ɗen o wi o ƴettata haray ko kanko woni ko yeebi hoore makko aranum ɗum e piiji waɗoji ha neɗɗanke o morto e ngol ɗo laawol hajrul qur'an ferugol nde ɗo alqur'anare nde allahu subhanahu wa ta'ala jippini nde ɗo alqur'anare allahu subhanahu wa ta'ala jippini nde ɗo fiiko neɗɗanke on fewnitora nde ɗo alqur'anare ko bindere ɓurde mawnude nde neɗɗanke on fewnitorta wona e ko allahu subhanahu wa ta'ala tindini kon kala on neɗɗanke feruɗe nde ɗo feere ala feccere feere ala neɗɗanke on mortoto e laawol ngol ko waɗi noon nde ɗo ko jippinira ko fiyo neɗɗanke on fewnitorɗe joni noon nde ɗo alqur'anare hino fera hino accita hino terta hino haɓɓa hino wallina hino yejjita imam ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala ka deftere makko alfawaid o sappi pecce ferugol nde ɗo alqur'anare hino jeeya e pecce ko o janti mi jantanoma pecce seeɗaje sabu ɓittugol waɓutu on hino jeeya e hunde aranere nden ko o sappi accugol ɗon jangugol nde ɗo alqur'anare ma ɗum heɗitagol nde ɗo alqur'anare kande jangete nde ɗo alqur'anare si tawi woni a acci ɗon jangugol nde'e a heɓata ko innetekon peewal a heɓata ko innetekon ɓernde ma hoyugol neɗɗanke on mortoto e laawol ngol tawata a heɗitata ko nde ɗo kadi kande wona e jangeɗe allahu subhanahu wa ta'ala o wi si tawi woni alqur'ana on hino jangeɗe heɗite no gasa on heɓay ko innete ko malore idan heɗitagol ma alqur'ana on la siyama si tawi woni hiɗa nannude ko alqur'ana on woni e yewtude kon sa heɗitade ɗum ɗo a heɓay nafoore no jeeya e pihun ɗimmum kon imam ibnu qayyim janti kon ko yondiri e ferugol alqur'ana adamu tadabburihi accugol ɗon taskagol nde ɗo alqur'anare taskagol ko nde ɗo alqur'anare tindini kon ɗum ɗo hino jeeya e ko mortinta neɗɗanke on ferugol alqur'ana on accugol ɗon taskagol nde ɗo alqur'anare yani miijitagol ko nde ɗo alqur'anare ko nde yewti kon fodaari ko allahu subhanahu wa ta'ala fodi julɓe ɓen e nde ɗo e kambaji ko o marani lette ɓen yimɓe yedduɓe mo e nde ɗo alqur'anare accugol taskagol ɗum ɗo e honno o huwodiri e yimɓe yedduɓe mo nde ɗo alqur'anare no jeeya e faandu nde molanade ko nde jippinirana fi taskagol nde allahu subhanahu wa ta'ala o wi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab
الله سبحانه وتعالى أويك سورة صاد دفتر من جبنين دفاد ماذا محمد كوالان دي بركي في يتسكن دي دو جوميرا بحق اللاجي جوميرا بفندوجي هسودي قلن دو ونكون دي دو جبنيرا الله سبحانه وتعالى جبنيران دي دو القرآن رفي نيامير دي وجبنيران دي دو في جنگو immorde e yontugal fatunde o jippiniral nde ɗo alqur'anare fi njulor ɗum ko sabu gonga woni ko jippiniri nde ɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wi ka surode suratul isra wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ko sabu gonga woni ko min jippiniri nde ɗo alqur'anare ko sabu gonga woni ko nde ɗo jippuɗi si tawi woni neɗɗanke on salike taskagol ko nde ɗo woni ɗum e yewtude kon iya hande wiyaɗo hino hunji alqur'an hay sina fowi mo hunji no jeeya ko hunji juzuji ma ɗum feccere ma ɗum wurin himo hunji few tawata ko suka tawata o tawta yimɓe ɓen e waɗugol boneji ɗi o taskaki ko nde ɗo yewti kon sina ɗum sa taskike ko nde ɗo yewti kon a wonay e ko allahu subhanahu wa ta'ala yamiri kon no jeeya ko imam ibnu qayyim rahimahullah taala janti fi ferugol alqur'ana on عدم الوقوف عند حدوده أتشغل دون درغل إكيري الله سبحانه وتعالى كيرني دين الله سبحانه وتعالى مصفني إنك القرآن وندما هم كيرني كيري تلك حدود الله فلا تعتدوها نكوغو فلا تقربوها كيري سري الله سبحانه وتعالى ني وتأون يوتدي وتأون أتدي si tawi woni neɗɗanke on darake ka alqur'ana sappi on tigi daro ɗon o ari o yawti keeri ɗin feere ala neɗɗanke on haray o iway e laawol ko allahu subhanahu wa ta'ala yamiri kon si feƴƴi ɗon heno jeeya ko o sappi kanko imam ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala adamu tadawi bihi min jami'i al amrad accugol ɗo ñawditorgol nde ɗo alqur'anare dendanangal ñawuji ɗin accugol ɗon ñawditorgol nde ɗo alqur'anare dendanangal ñawuji ɗin façon ñawuji ɗiɗi ɗi sappino ɗen ka fuɗɗode yewtere meɗen ñaw aranu ngun ko ñaw subuhaji ɗin nguɗo ñaw alqur'ana ñawday nguɗo neɗɗanke on ha o sella ken nawnare gilɓuɗi ɗin alqur'ana on ñawdante ɗum ɗo immorde e shirkuji kañumma e bida'aji ɗum ɗon hino woodi yewtere feere nde yanñeten fimu nawnare ɗimmere nde alqur'ana ñawdata nden nawnare ɗiɗo tuuyoji ɗiɗo shahawaji nde ɗo alqur'anare nde ñawdante ɗum ɗo nde sellina neɗɗanke on ɗiɗo tuuyoji ɗi neɗɗanke on wondi neɗɗanke on ñawnde e ɗiɗo alqur'ana kañumma e sunna ñawnde e ɗiɗo si tawi woni a ndaari allahu subhanahu wa ta'ala himo yamiri nde ɗo julde o wi'i nde ɗo julde inna sala tanha anil fahsha'i wal munkar o wi'i nde ɗo julde nde haɗay neɗɗanke on e waɗugol piiji pankareji ɗin e piiji añiniɗi ɗi si tawi woni a jangi alqur'ana a faami ɗum a heɓay no rentora ɗiɗo shahwaji ɗiɗo tuuyoji nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam telen ɗiɗo tuuyoji ɓe sappani sukaaɓe ɓen ka worɓe e ka rewɓe ko honno woni ko ɓe kipirta ɗiɗo tuuyoji maɓɓe hara ɓe waɗali ɗiɗo ka harmi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wano fillorane noon abdoullahi ibne mas'udi radiyallahu ta'ala anhu o wi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakanimen ya ma'shara alshabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj ɓe wi ko onon yo sukaaɓe kala e moɗon hattanɗo tiggugol yo tiggu ɓawto ɗum ɓe maaki si tawi wa man lam yastati fa alayhi sawm say won neɗɗanke on hattana yo neɗɗanke on hooru korka kan waaway jogitaade tuuyoji neɗɗanke on
ɗum ɗo woni ko ɓe sappani en idan alqur'ana kañumma e sunna ñawday dendanangal ɗiɗo ñawuji alqur'ana on ñawdante tuuyoji ko wonduɗa e muɗum ko yondiri e ñamugol ko harmi e wowlugol ko harmi alqur'ana hino sappanima ɗum ɗo fuu jon noon si tawi woni ndeɗo nde ferama ko honno woni ko neɗɗanke on ñawdi torta ɗiɗo tuuyoji yiɗugol heɗitagol musique yiɗitagol yeddugol e rewɓe janamɓe yiɗugol ndarugol ko harmi yalli ɗiɗo piiji a heɓay ɗeɗo lekkele a heɓay oɗo ordonnance kalabutane ko alqur'ana e sunna woni ko ñawdante ɗum ɗo jon noon si tawi woni ndeɗo nde ferama neɗɗanke o mortoto e laawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala ɓawto sakkitode yewtere imam ibnu qayyim ne rahimahullahu ta'ala o wi ɗiɗo piiji jantaɗi fopp hino naati ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wulli fewtiti jooma muɗum o wi wa qala arrasulu ya rabbi inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura o wi ɗum ɗo fuu hino natori ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ko an yo jooma an ɓeɗo yimɓe an ɓe jogitori ndeɗo alqur'anare ferande ɓe ferinde alqur'ana mematake neɗɗanke on ko matière ji jelu woni ko o jogi ka lekkol ko livre ji jelu woni ko o jogi ɗum ɗo fof o janngay o paasa o landite o feƴƴa o rewtoto ɗum ɗo kono alqur'ana hino haɓɓa hino wonda e muɗum hino jeeya e piihum ɓurkum mawnude ko majjinta e mortina neɗɗanke on e laawol ngol ferugol nde ɗo alqur'anare imam ibnu abi shayba rahimahullahu ta'ala fi lmusannaf o eggani en imam ibnu abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma o wi'i kanko abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى o wi allahu subhanahu wa ta'ala ƴettani garanti wonande on jokkuɗo nde ɗo alqur'anare wondema o majjata ko ɗum woni ka aduna o malkisoytake lahara ɓawto ɗum o jangi oɗo aya nokko ko allahu subhanahu wa ta'ala wi faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa kala on neɗɗanke jokkuɗo nde ɗo alqur'anare o majjata ɓawto ɗum o malkisatake hollima wondema jaka mo jokkali alqur'ana on o majjay feere ala o waygol ɗo laawol ɓawto ɗum o malkisete kete nde ɗo alqur'anare allahu subhanahu wa ta'ala o wi'i ya ayyuha nnasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lilmu'minin allahu subhanahu wa ta'ala o wi ko onon yo yimɓe gomɗi ari on waaju immorde ka jooma moɗon kañumma e lekki ko woni ka ɓerɗe nde ɗo ko nde fewnore ko nde yurmede kadi wonande gomɗinɓe ɓen ɗum ɗo holli en jaka alqur'ana on o ñawdayi immorde ko woni e ɓerɗe ɗen kon tuuyoji wonɗi e mortinde sukaaɓe ɓen ka worɓe e ka rewɓe ɗiɗo tuuyoji jaka alqur'ana ñawdanayi en ɗum ɗo ko ɗum si allah subhanahu wa ta'ala wi wa shifa'un lima fi sudur nde ɗo alqur'anare nde ñawday ko woni ka ɓerɗe kon immorde e tuuyoji immorde e beleɗe ko neɗɗanke on woni e fubbade e muɗum allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko o sappi jon noon si tawi woni ndeɗo ferama ko honno ɗiɗo tuuyoji woni ko ñawdirte neɗɗanke wona e laawol ngol ko ɗum si imam ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala o sappani en noon o wano sapporani en noon kazad o wi'i ndeɗo alqur'anare ko nde lekki timmuki e dendanangal nawnaje wonɗe ka ɓerɗe kañumma e ka ɓalli nawnaje aduna kañumma e lahara fopp alqur'ana ñawdante ɗum ɗo tawata neɗɗanke on ko ɗum ɗo woni e nde ɗo woni e ferde si tawi woni allahu subhanahu wa ta'ala nemini bani adama jiyaɗo makko on jangugol alqur'ana tasko fama ko woni nder ton o tinnike e wonki makko e gollugol ko woni e nde ɗo alqur'anare nde ɗo nde laɓɓinayi neɗɗanke on tabita e ngol ɗo laawol wona e maggol hara o mortaki
idan nde ɗo alqur'anaade si tawi woni nde ɗo nde ferama ɗum ɗo hino jeeya e piihum ɓurkum mawnude ko majjinta neɗɗanken e laawol ngol sabu raɓɓuɗugol waɓutu on ko toɓɓe ɗen tun wonɗen e jantaade neɗɗanke on heɓa no ɓurta taskorde ɗiɗo piiji piihun ɗimmum kun waɗo hun haa neɗɗanke morto e ngol ɗo laawol hajuru sunna ferugol sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ronkugol wonugol e oɗo sunna nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam si tawi woni neɗɗanke on feri oɗo sunna o mortoto e laawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala o wi in tuti'uhu tahtadu son ɗoftike muhammad sallllahu alayhi wa sallam on feeway si tawi woni on ɗoftakimo on majjey mortoɗon e won e laawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kala on neɗɗanke lundodirɗo yeddu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam salii jokkugol peewal maɓɓe ngal ɓawto nde ɓangande neɗɗanke on peewal ngal o salii iwtirgol ɓaawe ko sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno e muɗum kon allahu subhanahu wa ta'ala wi o fewtinaymo e ko fewti e muɗum kon ɓawto ɗum o naadamo jahannama boni werde so woni ko jahannama ɗum ɗo holli en wondema ferugol sunna on accugol ɗon jokkugol sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam mortinay neɗɗanke on e laawol ngol njelo e sukaaɓe ɓen woni ko ka worɓe woni ko ka rewɓe akkiti oɗo sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honno oɗo o feewirta o feeri sunna on o wi o goltirta sunna o yarata ka sunna wowlirte fi muɗum allahu subhanahu wa ta'ala o wi falyahdari alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim koriyo yo rentoɓe yimɓe wonɓe e lundade yamirore nelaaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam nde heɓataɓe ko innete kon fitna ko ɗum woni jarrabuye ma ɗum ndeɓataɓe lette si tawi woni a tertike sunna on ɓernde ma nden hino wawi oñaade wona e ɗiɗo tuyoji ɗi faalaɗa e muɗum ko waɗi noon ala goltide sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi accani on piiji ɗiɗi on majjata fati hiɗon jogiti ɗiɗo alqur'ana kañum ma e sunna ɗum ɗo holli en wondema si tawi woni alqur'ana on e sunna on ferama neɗɗanke on majja iwa e laawol ngol neɗɗanke on majja iwa e laawol ngol ko ɗum si salafu salih da'iman hiɓe yewta ɓe inna al-i'tisamu bisunna najah yani fiɓa golle oɗo sunna ko kisal ko ɗum ɗo woni ko dandata neɗɗanke on dandata neɗɗanke on immorde e fitinaji subuhaji ɗin jilɓuɗi ɗin kañumma e shahwaji ɗin sawi neɗɗanke on feri ɗum ɗo bugitori ɗum ɗo ɓaawo inni haajaka e ɗum ɗo ko honno neɗɗanke on woni ko feewirta wawa wonde lundagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo waɗay ha neɗɗanke on o oño ko ɗum si seydna aboubacre radiallahu taala anhu waɗo imamu lboukhari fillorani noon aicha radiallahu taala anha ɓe wi'i wondema battane on kadi hino ka imam ibnu batta seydna aboubacre ɓe wi'i wondema miɗo huuli nde mi tertoto sunna goto mo nelaaɗo sallam laatino hino waɗude ha mi oño ko ɗum si imam ibnu batta rahimahullah taala o wi ndaare oɗo ko gonguɗo ɓurɗo mawnude onni imo huli nde o tertoto piihum gotum ko nelaaɗo sa sallam accuno sunna maɓɓe o acca ɗum ɗon o oño e laawol ngo idan sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam a wawata heɓude koyente kon peewal sina wondema a wona e oɗo sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno sukaaɓe ɓen ka worɓe ka rewɓe feri oɗo sunna salike gollitirgol ɗum ɗo tefata anda ɗum ɗo kala neɗɗanke goltiɗo sunna ko neɗɗanke sattinowo ko neɗɗanke mo anda ko fewndi o civilisaki o anda kone feƴƴude e aduna on hay o yewti jaɓatake yo hattu ka juulirde ɗiɗo piiji nde ferano ƴama on oñi majji idan ferugol sunna on no jeeya e piihum ɓurkum mawnude ko mortinta neɗɗanke on e ngol ɗo laawol piihum tammum kum jalisu suu
aw rafiqu suu neɗɗanke jooɗoɗaaɗo bonɗo kañum maa ɗum wondiɗɗo ko ɗum woni weldiɗɗo ooñiiɗo ndeeɗo huunde watta yiila e mayre moƴƴa no jeyaa buy ko ooñori e laawol ngol ndeeɗo huunde angal wonugol tawata mo neɗɗanke on wondi on ko neɗɗanke feewuɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wi wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta wota ɗofto dennandangal on momen on welsindiɗo momin welsindini ɓernde muɗum ga e jantagol inde amen o jokki beleɗe makko weli foti laati fiyake makko on ko yeebiɗum ɗum ɗo allah subhanahu wa ta'ala yewti yimɓe jelo woni ko ɓerɗe muɗum welsindi ga e rewgol allah subhanahu wa ta'ala yimɓe jelo woni ko welsindi telen ka worɓe eka suddiɓe ka sukaɓe telen jantagol inde allah subhanahu wa ta'ala rewgol allah inna allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon si imamu saidi rahimahullahu ta'ala ka tafsir maɓɓe ɓe jantani en firtangol en oɗo aya ɓe wi fiha al amru bi suhbati l akhyar ɓe wi oɗo aya hino tindini yamirgol wondugol e ɓen yimɓe ɓurɓe moƴƴude suɓaɓe ɓe maaki wa mujahadatu nafs e tinnargol wonki munkin ala sohbatin e wondugol e ɓen yimɓe suɓaɓe yimɓe moƴƴe wa mukhalatatuhum kañumma e jillondirgol e maɓɓe wa in kanu fuqara haysi tawi woni ko yimɓe waasuɓe yimɓe miskinɓe ɓe maaki fa inna fi sohbatihim min alfawaid ma la yuhsa ɓe wi hino jeeya e wondugol e ɓeɗo nafooreji ɗi tawta a wawata lintude si tawi woni neɗɗanke mo wonduɗa e muɗum on ko neɗɗanke wonɗo e alqur'ana kañumma e sunna a feeway a wonay e laawol ngol kono si tawi woni goreɓe ma ɓen sukaɓe ɓen goreɓe ma jiwɓe ɓen ɓe wonɗa e setuduɗe ɓen ɓe wonɗa e yindude ɓen ɓeɗo ko yimɓe ooñiɓe ɓeɗo ɓe ukkete ko ɓe woni e muɗum ko nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wani ina imam abu dawud kañumma e ko wona makko eggani en ka sunan makko cheikh l albani rahimahullahu ta'ala ka sahiha ɓe maaki hadis on hino selli nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki arrajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki neɗɗanke on hino e dow diina njaatigi makko mo wondi e muɗum o yo ndaaru goɗɗo e moɗon ko hombo woni ko o weldata ndaaru mo innata oɗo ko amima intime si tawi woni ko jokkuɗo alqur'ana kañumma e sunna wondida e makko sa yiidi neɗɗanken oɗo andu ko ɗon woni ko jeeya si tawi woni a yiidi e neɗɗanke hino wonda e neɗɗanke ooñiiɗo tawata ko woni golle muɗum ko heɗitagol musique o pooɗete joni ha hettoɗa musique si tawi woni ko neɗɗanke fiimowo cigarette o pooɗete joni ha fiima cigarette kono noon kadi ko fiimowo drogue yarowo beere yewtidowo e rewɓe janamɓe o ukkete ɗon joni sawi gorejo ma suddiɗo on ko neɗɗanke waɗowo produit morotoɗo mèche watto ko innete kon bodi siga ɗiɗo piiji o pooɗete joni an kadi ha wowta wattagol ɗum ɗon ko conci timmuɗi wonoɗa wattagol o sorte e muɗum o naade e muɗum o sowon sinne tawata ko cheytan oru laaɓu ndu woni ko wonduɗa e muɗum o innama ya ittu ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo wattitir ɗum ɗo haray ko rentagol wattana yila e muɗum oɗo neɗɗanke mo wonduɗa e muɗum ko nela sallam ɓe sappani en ɓe wi'i yo ndaaru goɗɗo e moɗon ko hombo woni ko o weldata ɓe sappani en ɗum ɗo laaɓal ngol e reedu fii yen ndaaru ko hombo woni ko wondeten si tawi mo wonɗen e wondude on ko neɗɗanke ɓoyliɗo neɗɗanke on o ɓoyloto neɗɗanke on ɓoyloto yimɓe jelo feewunoɓe wonnoɓe e hoore peewal tawata juula e waɓutuji ɗin yeddata allah subhanahu wa ta'ala yaata e kermes yaata e kala ka sabarji dendanangal ka tumbodire yeddugol allah subhanahu wa ta'ala waɗata neɗɗanke on yaatama kono tawata ɓayno jogii goreɓe ooñiɓe
hino hiɓe poɗude neɗɗanke on tawtaɓe tata ko kañum woni hoore laawol ngol sa yi ɗum a ngalɗay ɓortinoke dolake mo wattino on liɓito ko ɗum so imam ibnu batta rahimahullahu taala fil kubra o eggani en e abdoullahi masudi radiallahu anhu ibnu masudi radiallahu taala anhu o wi'i i'tabiru nnasa bi akhdanihim fa inna almar'a la yukhadinu illa man yu'jibu jento oɗo maako abdoullahi masudi radiallahu taala anhu o wi'i taskore yimɓe ɓen ɓeɓe woni e setodude ɓen neɗɗanke on o setodata o wontidata sina on neɗɗanke mo tawata himo yiɗi ɗum ya ha neɗɗanke on ayyayti hino jammito inde fijoɓe balo ma ɗum jammito yimɓe yimoɓe ko ɓay neɗɗanke hino yiɗi golle ko woni wadde ko tata neɗɗanke on ko jammitagol neɗɗanke yimowo neɗɗanke fijowo balo neɗɗanke yebdowo allah subhanahu wa taala jammito ɓeɗo neɗɗanke on hino yiɗimo idan neɗɗanke on yo suɓu mo jooɗoda neɗɗanke on yo suɓu yimɓe suɓaɓe ɓen ɓe wonda e muɗum ko ɗum ɗon woni lekkikin ɗum ɗon woni lekkike yimɓe tambotoɓe alqur'ana kañum e sunna janga yimɓe waynotoɗo ɓe inne mahenka markaz mahenka juulirde mahenka muhadara mahenka ɗum ɗo e ɗum ɗo piiji moƴƴi wondu e ɓe ta wondu e neɗɗanke wiyoma haysi waɓutu on heewi inna on tigi yoɓoyey tawta ko haala yoɓoyta ta wondu e ɓeɗo yimɓe wiyoɓe mahenka kermes mahenka ɗum ɗo e ɗum ɗo mahenka ɗum ɗo e ɗum ɗo ta wondu e ɓeɗo yimɓe suɓɓe wonda e muɗum idan ko ɗum ɗon woni lekkike pihun naya ɓunkun immorde e piiji mortinoji neɗɗanke e ngol ɗo laawol ɗiɗo gimi kañum ma e ɗiɗo gami ɗum ɗo hino jeeya e pihun kadi ɓurkum mawnude mortinkum ɓeɗo sukaɓe ka worɓe e ka rewɓe e ngol ɗo laawol tawata ɗo yo neɗɗanke on heɗito alqur'ana kañum ma e sunna e waajuji l'islamu kendeji ko ƴettugol naada ka téléphone muɗum hande no oɗo internet newori ni neɗɗanke on wonkikin télécharge ton jippina kala ko faala ko heɗito yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala telen ɗiɗo gimi e ɗiɗo gami allahu subhanahu wa ta'ala hino harmini oɗo musique nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sappani en ɗum ɗo hino harmi الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى وهنا يمبه بمن صودتي رمبل ندرو هالا في يوب مجي يمبه من كو الداء غندل بجوغي تورا دو جالنوري او يبيدو هنا وداني بلت مو هوينوجي عبد الله بن عباس مسعود رضي الله تعالى عنه اكونا مكو o wi ko faanda e muɗum ko e aya on ko gimi ɗin ɗum ɗo hollima wondema hino harmi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wono ardir noon ka imamu lbukhari hadis abi malik al ashari radiallahu taala anhu o wi nelaɗo o nani nelaɗo sa ɓe maaka la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna alhira walharir walhamru walmaazif nela sa sallam ɓe maaki aroya e yimɓe maɓɓe ɓen ɓe no dattina ko innete kon ɓe dattina ko innete kon harir coñci harir kañumma e zina kañumma e beere kañumma e gimiɗi ɗum ɗo waɗi ka waɗaari tawata neɗɗanke on hino wakkili waɗugol démarche ji ɗi rewata ɗin fuu fi yoɓangol santerjo déplace mo iwa ka o iwi wo o ara a dattini ɗum ɗo ɓawtu ɗum hino wakkili ka nani santerjo hino hewti wo neɗɗan kon wakkilo yaha tawoye ɗum ɗo yewtere l'islam darsu l'islam waɗa e nokkure ka wonɗa ɗon tawata a wakkilaki yahugol ɗon amma si tawi woni neɗɗanke ari chanterjo ma ɗum concert innama hino waɗude tawata neɗɗan kon hay so tawi woni ko hontode hewtoye ko wattan gollila ɗiɗo piiji oɗo musique tawata ɗum ɗo neɗɗanke on si heɗititike ɗum ɗo wawayi ko ɗum si
humpitiɓe ko wondiɗe e kaɗo dina wona imam ibnu qayyim e kona ɓeɗo hino yewta wondema oɗo musique naɓay neɗɗanke on bonna mo haqqille ɗen ha wa'a wasi tawi woni ko beere woni ko on tigi yari ma ɗum ko sulinta woni ko on tigi yari tawata neɗɗanke on so heɗitike oɗo musique heɗitoɗa oɗo musique haqqille ma ɗen yaha few neɗɗanke on iyaki san hino yiltodira kañum e hoore muɗum si tawi woni ndaari neɗɗanke wonɗo e wadde ɗen ɗon golle ko si tawi woni ko taskotoɗo o yawi o neɗɗanke wonɗo yiltodirde ɗo hoore muɗum ma wonɗo e yiltodirde koyɗe muɗum ɗo ko neɗɗanke feetuɗoy bonnay haqqille neɗɗanke on memminay ko innete kon tuuyo ko hunde harmunde imamu ɓen ɓe nayono imamu abu hanifa imamu shafii imamu malik imamu ahmad ɓeɗo ɓe fof maɓɓe ɓe yewti ko diri e oɗo musique ɓe inni ɗum ɗo hino harmi yo yimɓe ɓe rento e muɗum imam abu hanifa ɓe maaki kala on neɗɗanke sino heɗitade ɗum ɗo ko yo tuɓorutto ko allah subhanahu wa taala hino waɗɗimo ɗum imamu malik rahimahullah taala ɓe maaki heɗitata ko ɗum ɗo sina yimɓe fasigiɓe ɓen imamu shafii ɓe maaki ko yimɓe telen bagdad to woni ko waɗi ɗum ɗo fi yo yimɓe ɓen yeebu waɓutuji mum ɗin e janngol alqur'ana imam ahmad gueɗal maɓɓen abdoullahi o wi'i mi landike baba en an ko yondiri e ɗum ɗo imam ahmad ɓe maaki hilan añi ɗum ɗo añugol ngol ka salaf tawi koko harmi woni ko ɓe faandi e muɗum ɓe wi ɗum hino fuɗina kori kori naafiqiyagal e ɓernde neɗɗanke on wano puɗi ɗin fuɗirta si tawi woni ndiyan ɗan ari setto idan oɗo musique mo tawata oɗo neɗɗanke hino jogii ɗum ɗo ko wodani neɗɗanke on ko ndaarugol ko woni ka carte mémoire muɗum dendanangal ko innete ko musique formata ɗum ɗo ha laaɓa poyi lontina ɗum ɗo alqur'ana heɗito ɗum ɗo nafitora ɗum ɗo tawata wona ɗum ɗo wonɗa e wadde ka noppi maɗa ɗo tawata ɗum neɗɗanke on ko landitoyte ɗum yawmal qiyama allah subhanahu wa ta'ala okkima ɗiɗo noppi fii ko nafitoraɗi tawata ko ya ƴettu ɗum ɗo kadi ko allah subhanahu wa ta'ala harmini waɗa ɗum ɗo heɗitoɗa ɗum ɗo wona ya heɗito ɗum ɗo wona ya tawe ka ɗum ɗo waɗata neɗɗanke on hino addana alqur'ana kañumma e sunna kañumma e konguɗi karamukoɓe ko wawa heɗitade hara wona ɗum ɗo si feƴƴi ɗon piihun jowaɓum kun jeeya kun e ko mortinta neɗɗanke on e ngol ɗo laawol al ihtilat jillodirgol ɓeeɗo worɓe kañumma e ɓeeɗo rewɓe e weddodugol e maɓɓe no andirɗen noon ngol ɗo jillodirgol ko hunde harmunde neɗɗanke on si tawi woni rewɓe e worɓe ɗum ɗo fof jillodiri nokku gootu woni nokku gootu iblisa hino ɗon waɗay neɗɗanke on ha o morto e ngol ɗo laawol imamu nasai rahimahullahu ta'ala o eggani en fil kubra wonde men laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yahluwanna rajulun bimra'a la tahillu lahu fa inna shaytana thalithuhuma nabi sa sallam ɓe maaki wota weddodu gorko kañumma e suddiɗo mo daganaki mo si wona hara laatoto tammo maɓɓe on ko sheytane woni ko laatotoɗo neɗɗanke on oɗo gorko suka kañumma e suka ko ɗum woni ka suddiɗo ɓeɗo ɗiɗo ɓe weddoda ha oɗo neɗɗanke sheytane wona tammo maɓɓe ha oɗo neɗɗanke waɗa ko allahu subhanahu wa ta'ala harmini ko ɗum woni oɗo zina neɗɗanke on morto e laawol ngol ko waɗi noon si tawi woni a waɗi ɗum ɗo hara jaggite ko allah subhanahu wa ta'ala harmini o wi wala taqrabu zina wotama ɓatto zina sakko waɗon hara e jaggiti ko keeri ɗi allah subhanahu wa ta'ala kernini fi honnun neɗɗanke jillodiranta suddiɗo mo daganakima nena sallam ɓe sappani kama lekki kin ɓe maaki yo on tigi jumbu sino ma jogii feere muɗum sina ɗum yo on tigi huur joni tawata ko ya gorko jillodira e suddiɗo janano ɗum ɗo hino jeeya e piiji mortinoji suka on woni ko ka suddiɗo ma ɗum ko ka duhiɗo e laawol ngol sheytane wona tammo maɓɓe
suddiɓe njelo e worɓe njelo woni e yewtude e téléphone ji say woni on tin jogii contact suddiɗo janano yon tigi ittu ɗum ɗon ka téléphone muɗum kono noon kadi suddiɗo janano sino jogii contact gorko janano ka téléphone muɗum yon tigi ittu sellantamo dagantako mo nde o yewtida e makko ɗum ɗo oña on tigi e laawol ngol mortina on tigi e laawol ngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari sappanagol ɗen fi harmingol naatugol ka suddiɓe woni nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki iyakum waddukhul ala nisa nelaaɗo sa sallam ɓe maaki mi haɗi on mi rentini on naatugol ka suddiɓe woni kono noon kadi suddiɓe naatugol ka worɓe woni hino naatori nder ton suddiɓen hino haɗa naatugol ka worɓe woni worɓen hino haɗa naatugol ka suddiɓe woni yani janamɓe woni ko faandiɗen e muɗum si tawi woni ɗum ɗo fof tumbodiri nokku nguutu mortoto iwa e laawol ngol na jantagol inde allah subhanahu wa ta'ala woni hay si tawi woni ko fii diina wona e waɗeede worɓe ɓen ko to woni ko wonata suddiɓen wona to wona ko ɓe jillondi sina ɗum iwete joni e laawol ngol nelaaɗo sa sallam ɓe harminani en ɗum ɗo woto jama on jaɓu waɗugol ɗum ɗo ko wona noon kadi ari harmingol fi salmodirgol e suddiɓe janamɓe ɓen wono ardi noon ka imam ahmad rahimahullahu ta'ala nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inni la usafihu nisa min mi salmodirta e suddiɓe iya neɗɗanke gorko e suddiɗo janano neɗɗankon hino ƴetta jungo muɗum jonna oɗo nelaaɗo ma on sallllahu alayhi wa sallam mo wiɗoma ɗum ɗo kañum waɗata ɗeɗo golle hiɗa yamira ya ñentin o ɗo si tawi woni suddiɗo janano wiccanima jungo wi'u la usafihu nisa mi salmodirta e suddiɗo janano kono noon kadi an suddiɗo si gorko janano wiccanima jungo wi ko nelaaɗo sallallah alih sallam wima kon hisa nene aicha radiallahu taala anha hino sappano en wondema ɓe wi wallahi ɓe wondiri hay si tawi woni ɓe wondirali hiɗen gongini ko ɓe yewtata kon ɓe wi kamɓe nene aicha radiallahu taala anha ma massat yadu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yada mra'atan qat nelaw sa sallam jungo maɓɓe hewtali memali suddiɗo jungo suddiɗo janan hadis on no ka boukhari e ka muslim ɗum ɗo ko neɗɗanke on an kadi foti ara moodi maɗan suddi ɗon ko ɗum ɗo hani mantorde kono si tawi woni ko suddi ɗon no wondi e janamɓe suddiɓe janamɓe no wondi e moodi muɗum hollutugol moodi makko ko goreɓe muɗum ni haray hiwrodire e maɓɓe tata ko maɗum kadi salmodire kadi en mban a lutodiri e koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗo e koko nene aicha radiallahu taala anha fillani en ɗotele nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam idan ɗum ɗo ko hollugol e wondema hino harmi si feƴƴi ɗon hino jeeya e ko mortinta neɗɗanke on e ngol ɗo laawol piihum jeega ɓum kon nandin tinnagol e ɓeeɗo heeferɓe nandin tinnagol e ɓeeɗo heeferɓe immorde ko woni ko ka worɓe woni ko ka suddiɓe e tawtugol ɓe e iidije maɓɓe ɗe ɓe woni e waɗude ɓeeɗo heeferɓe iwtira ɓaawo maɓɓe ñentina ɓe waɗa ko ɓe woni e waɗde kon ɗum ɗo hino jeeya e ko mortinta oɗo suka woni ko suddiɗo woni ko gorko e ngol ɗo laawol nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa alqudza bilqudza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh qalu ya rasul allah alyahud wannasara qala man qala faman nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wono ardi noon ka boukhari e ka muslim ɓe wi on jokkay laawi attinoɓe on cuɓal e cuɓal hay si tawi woni ɓeeɗo ɓe naati e nder ngayka sagariwal onon kadi on naatay nder ton sabaɓɓen ɓe wi ko alyahudu e annasara nelaaɗo make ko hombo sinaɓen hande ndaaru worɓe kañumma e suddiɓe koni e jembinde alyahudu kañumma e annasara ndaaru suka on ndaaru mbaadi makko ndi noone makko on immorde e fembagol ngol e coñci ɗi o wattotoɗin e alhaaliji makko ɗi ndaaru ko honto alyahudu kañum e annasara
heɓi ko faala kon e muɗum heɓi ko faala kon ko tuma nde alyahudu kañum en nasara yi oɗo suka tawata oɗo o jogaki mbaadi l'islam ɓe weltoray ɗum ɗo ɓe weltoray ɗum ɗo tuma alyahudu kañum en nasara yi oɗo neɗɗanke suddiɗo o ɓortike ngol ɗo coñcol l'islam tawi ɓandu makko ndun hino ka kene o yaltay o waɗay golle ko worɓe waɗata fo o jilodiray e maɓɓe ɗum ɗo ɓe weltoto ɗum ɗo hiɓe andi ɓe ɓi koynete kon succès ɓe marsinitelel ngol ɗo laawol allahu subhanahu wa ta'ala ko honno woni ko wi en allah subhanahu wa ta'ala o wi walan tarda anka alyahud wannasara hatta tattabi'a millatahum alyahudu kamen e kañuma en nasara ɓe weltorta e maɗa ha jokkala e maɓɓe ɗi ndaaru si tawi woni ɓe ari e nokkuli ɗin ko ɓe wondata e muɗum na dow neɗɗanke jokkuɗo diina ko neɗɗanke mo tawata hino fembi pembol siga ko ɓe femboto ko ma hino moori ma hino watti siga coñci maɓɓe ɗin ko oɗo woni ko ɓe ƴettata yoɓe jindudu ka saare ma wattiɗo kiloti ɗum tawata buse ɗen fof hino ka kene ma ɗum on suddiɗo wattiɗo tawata ko bodi ho ma ɗum ɗo wattaki ko coñci timmuɗi yani mortiɗon ko ɓeɗo woni ko wondata e muɗum idan ɗum ɗo neɗɗan kon hino haani rentade nandintinna golle ɓeeɗo woni ko worɓe ɓen woni ko rewɓe ɓen hande ndaaru fijoɓe balo tawata ko wonangolɓe si ɓe markama a monoto si ɓe marki a weltoto worin hiɗa watti kadi teni maɓɓe kata ko ɗum ɗo wonɗa e juulirde weltanagol kefeero cheikh salih fawsan hafidahullahu taala ɓe landa tawi woni neɗɗanke supporti wonɗo e fijude ballon tawata o weltoto so markama o monoto so o weltoto si équipe makko o marki si équipe makko o markama o monoto ɓe wi ɗum ɗo hino jeeya e weldugol e maɓɓe yiɗugol ɓe no feeñi e kene pettan allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayuha alladina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya kono yo gomɗinɓe o tan jogui to weldi ayɓe am ɓen weldiɓɓe ayɓe allah subhanahu wa ta'ala ɓen ayɓe nelaɗum ɓe o taw jogito ɓeɗo weldiɓɓe allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum kala welduɗo e maɓɓe huccidi wontidi e maɓɓe ala koye maɓɓe woni ko jeeya tawata hande suddiɗo on si tawi woni o waɗali ɗum ɗo o tokkali nduɗo sukundu makko o wattaki bodi o wattaki coñci ɗi tawata ɗiɗo ɗi surrama tawa ɗum ɗo o weltaki so yi suddiɗo buumiɗo hoore e koyɗe tawata ko yo tikku ko yo mono innugol ko neɗɗanke gawajo ko neɗɗanke mo fina ko neɗɗanke mo anda ko fewndi tawata ko an neɗɗanke wonɗo yeɓude nduɗo ɓandu muɗum ko an woni gawajo ko an woni anda ko fewndi ko waɗi noon hiɗa i lundi joma maɗa lundi nelaɗo ma on sallllahu alayhi wa sallam suddiɗo buumiɗo hoore e koyɗe on oɗo neɗɗanke ko ɗo woni finu ɗon ko waɗi noon oɗo hino e ko allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri mo ko oɗo neɗɗanke accutuɗo waare raɓɓinɗinni coñci waɗi coñci l'islam woni e kaaɗo diina ko oɗo woni neɗɗanke finuɗo ko waɗi noon oɗo hino andi ko e jooma muɗum yamiri ɗum konko ɗum ɗon woni ko woni e muɗum ɓeeɗo ɓe maƴi woñande inna gorejo maɓɓe maayi tawata ko hendagol holla tigi tigi on kañum kadi hino wondi e needi tawata ko sabu ɗum ɗo balɗe feƴƴe toon tawata neɗɗanke mo wonti e ko wonno e muɗum kon idan ɗum ɗo hino haɗa rentinan iwtirgol e ɓaawo alyahudu kañuma en nasara piihun jeɗɗa mon kon e waɗo ha neɗɗanke on morto e ngol ɗo laawol no sapporɗen noon e toɓɓere nde feƴƴuɗen nden tawtugol ɓe ɗeɗo iidije maɓɓe wano oɗo 24 kañuma e oɗo 31 tawata ko ɗum ɗo wonɗa e sembinde an julɗo allah subhanahu wa ta'ala hino harminani en iwtirgol ɓaawo ɓe nelaɗo sallam ko ɓe sappi wondema jama on iwtira e ɓaawo ɓeɗo kon hayso ɓe naati e ngayka sagariwal neɗɗanke on naatay toon yani ko kumpital wondude e rentingol yimɓe ɓen iwtirgol ɓaawo maɓɓe tawata 24 kañumma e 31 ɗum ɗo kadi e iwtira e ɓaawo maɓɓe sembina ɗum ɗo julde donki kañumma e julde suumaye ɓeɗo ara ka juulirde maɗa ɓeɗo ara e juuliɗo fii hono iwtirta ɓaawo ɓe tawata ɗum ɗo ɓe hino addi podium ji hino ari tumbere ka yimɓe ɓen fuu wawata yiyude ɗum
ko ɗum si allahu subhanahu wa ta'ala o wi zahara alfasadu fi lbarri walbahar, yani pankareji ɗin feeñi ka jorndi kañumma e ka bahaw. are e nokku mo tawata jama on foppo liye public wawa e fottude, tawata ko ɗon podium wona e waɗede, yimɓe adde fi yimoɓe, tawata jama on fof koye ar ƴeewa ɗum ɗo kadi, ƴeewa ɗum ɗo kadi. yurmede allah subhanahu wa ta'ala sina ɗum neɗɗanke on ka o dari ɗon, allah subhanahu wa ta'ala heno wawi lettude neɗɗanke on. si neɗɗanke arɗo darugol ɗum ɗo tawi mayde nden, tawi balɗe mum ko lannu ɗum e ɗum, si tawi woni neɗɗanke o maayi e hoore ɗum ɗo, ko honno neɗɗanke on nden sallam ɓe maaki man mata ala shay'in bu'itha alay, kala on mayɗo e hunde koye ɗum woni ko udditete e o immintinnoyte. tumbodire jelu yimɓe on e mayde siga ɗum ɗo, a yahi e ƴeewugol ɗum anda sina balɗe ma na lannu ɗum, ari a darki e ɗum e darugol ƴeewugol ko ɗum ɗo wona e waɗede. filmuji hino fena fefinda bakka e annabi isa alayhi salam, ɗum hino traduisa e pulal, hino wowla e haala ka nanata kan. ɗum ɗo fof ko gantanki fiyo yimɓe ɓe naatu e o christianisme, naatugol e ɗiɗo piiji, naatugol e ɗiɗo piiji. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yiiri seydna umar no jogii ɗerum ko yondiri e tawreta. ɓe wi tigi tigi on si ko umar fi honno joganɗa ɗum, si tawno moussa hino wurno fewndo ako ɓawa woni ko iwtirayno, aw kama qala rasulullah sallam. kono iwtirta ɓawɓe, kono sembinta ɗum, ko ko ɓe woni aƴat ɗo wiya ko isa ɗum ɗo e ɗum ɗo. alqurana kañumma e sunna hino yeeso ma, tawata ko falsifiya ɗum woni diina maɓɓe kan. aroye ka yeñuɗen ko yondiri e nde ɗo lowre. si feƴƴi ɗon pihum jeɓɓa ɓum kon e waɗo hum ha neɗɗanke o morto ka sukaɓe ka rewɓe, accugol ɗon baba en on tigi e yumma on tigi kippugol no oɗo, no o needitora needi l'islam, needi l'islam. ɗum ɗo waɗa e neɗɗanke on ha o morto e ngol ɗo lawol musidɓe juɗɓe tedduɓe. ko waɗi noon geɗalji on so o kippama ettandema ka o woni paykum boobo ɗon, tawata ko andinte ko alqurana kañumma e sunna. coñci ɗi wattoto ɗin ko coñci l'islam, siko suddi ɓen coñci ɗi jiwoy koye wattoto koye janɗida e muɗum ko coñci l'islam, neɗɗanke on janɗida e ɗum ɗo wona e ɗum ɗo. kono ndaaru neɗɗanke on hino accitirani bi ka woni paykum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma min mawludin illa yulada ala alfitra, ala wo e geɗal jo jibinteɗo sina hara. fitra makko on ko ɗum woni diina makko kam, haqqille makko ɗen hino hisi ko l'islamu laaɓuɗo poy woni e neɗɗanke on fu jilɓa ɓawto ɗum ɓe maaki ko mawɓe makko ɓen wattatamo alyahudiyankejo ma ɗum annasarankejo ma ɗum majusiyankejo, ɓe wiyali l'islam. wanno neɗɗanke on koye l'islamu ni ko jibina. wano ardiri no ka imamu lbukhari hadis aba hurayra radiallahu anhu. ɓeɗo salagol kippugol ne'ugol ɓeɗo geɗal ɓe wona e muɗum, ɓe janɗida e muɗum, ɗum ɗo waɗa ha neɗɗanke o morto e lawol ngo. ɓeɗo ko landitoyteɓe ɗum ɗo yawmal qiyama. allah subhanahu wa ta'ala o wiya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ko onon yo gomɗinɓe, wiwɓe gomɗini reene wonkiji moɗon kañum may ɓe ngure moɗon yiite. allah subhanahu wa ta'ala ni ko yamirma ɗum ɗo, tawata geɗal ɓe maɗa ko yaltugol waɗa ko faalawo, ko moragol mes watto coñcoy koye tawata koyɗo wawata surde neɗɗanke on. hiɗa halfinaɓe ko a landitoyteɓe fiɓe. nela sa sallam ɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. ndeɗo huyre a landitoyte fi ndeɗo yawmal qiyama, ko hayno kipa ndeɗo buy ko woni golle muɗum ko tiggugol tun heɓa geɗal ɓe, sikka ko ni tun woni ko accitirta ɗum ɗo. idan neɗɗanke on ko landitoyteɗo ndeɗo huyre, na innugol ko zamanu ngun woniri ni'i, ko ya eltu neɗɗanke waɗamo e lawol ngo. hino jeeya e pihu jeetata ɓum kon waɗo ha neɗɗanke on morto, nokkure ka neɗɗanke on woni ɗon ko ɗum enata albi'a. nokkure ka neɗɗanke on woni ɗon, suudu ndun ɓe loosuduɗa ɓen, quartier ka wonɗa ɗon, préfecture ka wonɗa ɗon, sina yimɓe moƴƴuɓe, sina yimɓe fewɓe woni ton, ɓeɗo ɓe battinte wona e ko ɓe woni e muɗum kon. si tawi woni worɓe ɓe wonduɗa ɓen, goreɓe ma ɓen ka suudu, ka quartier, ka préfecture, ɓeɗo si ko yimɓe oñiɓe neɗɗanke on o oñoto.
oño to wona e ko ɓe woni e muɗum kon si tawi ko nokkure ka tawata ko diina kifafi muɗum jangoɓe woni ko woni ɗon fay koy ko kañum kadi wontida e ɓen ɗon wona jangoɓe alqur'ana kañumma e sunna ndaaru nokkuli ka suddiɓe buumaki ala a tawa si suddiɗo yahi wawata ɗumannade no gasa o yahi ko hay ko buumino kon no gasa o itta si tawi woni allah subhanahu wa ta'ala wallitaki mo sembinimo ma ɗum ara ha tawata buumi ɓe ɗuuɗa ɗo inna tigi on haray e yon tigi foygintin ɗum ɗo e ɗum ɗo cheytane mortina on tigi e laawol ngol haray ko wattangol e nokkure nden quartier mo wonɗa on kawtalɓe ɓe wonduɗa ɓen suɓu ɗum ɗo moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe a wonata ɗon fiyo wonkimaki ɓeygure ma nden hiso na ndarugol tum ɓayo quartier hara cuuɗɗin satta ko moyen e on tigi inna wakkiloto wona ɗon hay sino ɗumanni tawn tigi jaɓu few tawn tigi jaɓu woodi e yimɓe moƴƴuɓe yeeyoɓe galleji muɗum iwa e nokkuli ka tawata aqida maɓɓe on waway bonde kañumma e jikkuji maɓɓe ɗin ɓe iwa e nden ɗon nokkuri fof ɓe yeyita cuuɗi maɓɓe ɗi ɓe nangala ɓe yaɓe hoɗoya nokkugo ɗum ɗo fof ko fi honno hiɗen andi issa on neɗɗanke warnoɗo yimɓe 90 ɓawto ɗum o landi neɗɗanke mo tawata ko anda hay e mere e diina o wi andanamo tuubu buye ɓawto ɗum o timmintini 100 hay o landike karmokojo anduɗon kon woni ko wimo o wi iw e ndin ɗon leydi yaha e leydi nokkugol leydi ndi wonɗa e muɗum ko leydi yimɓe bomɓe wonɗon iwɗon an kadi ko ya watta yiila e muɗum yimɓe ɓe wondata ɓen nokkure ka wonɗa ɗon battinayi neɗɗanke on battinayi neɗɗanke on ko ɗum si allah subhanahu wa ta'ala ene lan sosal no sappani en koye ndiɗe hijra ferugol ngol renti l'islam no rentine e yawgol kaleɗe heferɓe fi wota ɗum ɗon battin en wona e ko ɓe woni e muɗum kon ɗum ɗon fof woni ko immorde sakkagol ɗin laawi ɗon ɗin piiji haray ko wattangol lila e muɗum nokkure nden battinayi nokkure nden battinayi nokkure nde wonɗa e muɗum nden an e ɓeygure maɗa sa tawi wondema tigɗum goy pay koye ɗo si koye janɗi ɗo oɗo jikku waway ɓe oñugol e ngol ɗo lahawol iwe on ɗon quartier iwe on ɗon quartier yaw nokkugo hoɗida e yimɓe ɓe tawata ɓeɗo yimɓe ko yimɓe ɓe tawata hino jokki ko kelɗi fayɓe ma ɓe janɗa e hoore muɗum ɓe wona yimɓe alqur'ana kañum e sunna na innugol haray oɗo quartier nokkure kaari ko siɓɓe amen tum woni ɗon on tiyo yahuɗon si heeɓi haaju min wallidira ɗum ɗo e ɗum ɗo no gasa ko ɓen yahata ɗon ɓe mortini e laawol ngol kala nokkure ka yawɗa si tawi woni a tawi to yimɓe diina ɓeɗo ko siɓɓe maɗa innamal mu'minuna ihwa na wigol haray men fof ko fuuta men fof ko ɗo men iwri na ɗum ɗon wondu e yimɓe nela sosan ɓe makani en ndaare kombo wondoton e muɗum si feƴƴi ɗon pihu jeenaya ɓunkun oɗo internet hande mo tawata hino yimɓe ɓurɓe ɗuɗude hino hippi e ɗum ɗo hino jogii téléphone hino jogii internet waway natude nder ɗo ndaara piiji harmuɗi jippina piiji harmuɗi tawata ko ɗum ɗo woni neɗɗanke on golle muɗum ɗum ɗo woni golle muɗum naata e ɗiɗo piiji tawata ndaaray toon piiji harmuɗi iwtira ɓaawo ɗum ɗo yaha neɗɗanke on morto tawata oɗo internet oɗo ɗiɗo téléphone ji hande hiɗa wondi e ɗum ɗo nokku kala ka yarɗa hiɗa fali ɗum ɗo wondi e ɗum ɗo ndaaru e famille on ayyeyi yimɓe hino jooɗi nokku gootu mo kala hino ugini e téléphone muɗum wonɓe nokku gootu tawata ɓerɗe ɗe na nokku gootu woni mo kala hino hippi hino uggini on tun hino poddo tawata wona nokku gootu woni ko ɓe woni wono gootu woni ko ɓe jooɗi kono ɓerɗe ɗe na nokku gootu woni mo kala hino jokki haaju muɗum si tawi woni yimɓe ƴettuno tan ko ƴettani oɗo internet kon alqur'ana kañum e sunna ayayno yimɓe ɓenduɓe ayayno yimɓe kelɗuɓe yimɓe sooɓeɓe yimɓe wawoɓe yottinde kaɗo dina allah subhanahu wa ta'ala oɗo internet ko belɗe ɗiɗi sa andi ko honno gollirta ɗum ɗo a nafitore sina ɗum ɗo ko yeebojo ma ko nango jumma yawmal qiyama ko wodanma an neɗɗanke on sa connectike ko honno woni ko wodanma ko sattanma wota naatu e nokkure nde tawata nde ɗo nokkure ko harminoton nden hiɗa uddita téléphone on nden hiɗa sooda connexion on taho fiɓu anni e wondema a natata dende nangal ko harmi ko woni e muɗum kala ka dagi ko woni e muɗum ko ɗon wonɗa e ñoƴƴude
ko ɗon wonɗa e ñoƴƴude kala mo naɓanta message mo naɓanta o andu hara ko hunde dagiinde wona hunde harmunde haray ko wattangol lila attalde a soodude connexion on ko wonɗa goltirde nder ton kon fiɓu anniye wonde ma natata e nder ko harmi few wona ka YouTube wona hay e nokku na ka Facebook si feƴƴi ɗon mawɓe ɓen yo wattañila soodangol ɓeɗo geɗal ɓe téléphone ji ɗi tawata ɗiɗo wawa yeebude ɓeɗo yo ɓe andu ɗum ɗo ko ɓe landitoyteɓe ɗum ɗo ko ɓe landitoyteɓe ɗum ɗo ko ɗo rewɓe e worɓe janamɓe woni e yewtude waɗa rendez-vous ji e yedda Allah subhanahu wa ta'ala yo neɗɗanke on wattañila e ɗum ɗo hino jeeya e muɗum pihun sappa ɓunkun sakkitoren ɗum ɗon yondinorgol jangugol ɗeɗo gande aduna tun oɗo science yondinorgol jangugol ɗoɗo science oɗo science mo wonɗa e jangude musidɗo juɗɗo tedduɗo a wiyaka ɗum ɗo hino harmi fatin ko wonɗa e jangude kon luutodira e sharia l'islam si tawi no luutodiri are gandal ngal wata sellude ɗum hino yewtete e nokku muɗum ngal ɗo gandal science ko wonɗa e jangude ittandema ka natuɗa premiére année ma ɗum maternel ha gayna université ngal ɗo gandal o science mo wonɗa e jangude ɗo ngal ɗo gandal ronintama in ko innete kon kulol Allah subhanahu wa ta'ala eɓata kulol Allah subhanahu wa ta'ala e maggal hay sa jangi ngal ɗo ha hontode ngal ɗo gandal ngal ronintama ko innete kon kulol Allah subhanahu wa ta'ala sa jangi alqur'ana e sunna ko ɗum ɗo wawata heɓinde ko innete kon kulol gandal diina ngal alqur'ana kañumma e sunna amma hippagol sukaɓen goni koka worɓe ka rewɓe oɗo science tun hippo e ɗum ɗo tun wona e muɗum tun a mortoto a wata heɓude ko fewna e ngol ɗo laawol no jeeya ko mortinta yimɓe ɓen e ngol ɗo laawol cewndi ndin ɓeɗo yimɓe wonɓe e noddude fiyo jama on heɓu koyente kon civilisation ɗaɓɓugol civilisation e aƴande maɓɓe har nayi alqur'ana kañumma e sunna civilisation on fou ko ɓewne noddude e muɗum kon hankadi ko ya finu siko suddi ɗon yo ɓortongol ɗo coñcol l'islam yo ittu tiggare yo moro mes yo watto pantalo e bodi o yalta ɗum ɗo haray o heɓi koyente kon faamu sai woni o naati e tiggare o naati e jilbab o waɗi niqab ɗum ɗo haray neɗɗanke on oɗo o hutortake oɗo ko neɗɗanke komojo ko neɗɗanke gawajo anda ko fewndi oɗo o wata nawrude leydi ndi yeeso ɓe yimɓe on ɓe nodde siga ɗum ɗo ɓeɗo yimɓe on ɓe nodde sifa ɗum ɗo ko wana noon kadi woɓɓe goo kadi julɓe goo sembina ɓe hoore ɗum ɗo waɗa séminaire ji tumbodire nodda oɗo suddiɗo yo tawtu jama on e ko ɓewni e muɗum kon wota wonu e suudu ndun to Allah subhanahu wa ta'ala no wi wa qarna fi buyutikum ɓe ñiiɓu ka cuuɗi ɓe ñiiɓo e ngol ɗo coñcol l'islam idan haray ɗiɗo piiji ko yoga e piiji ñoggande raɓɓuɗunde e hoore hawjere woni ko sappiɗen ɗiɗo piiji yo jiya ɗon tasko ɗum ɗo ndaara kala ko wondi e sawaba gollitira e muɗum rento e dendanalngal ko wata mortinɗe ngol ɗo laawol hilan sappanoma musidɗo julɗo tedduɗo ka hombugol yewtere meɗen oɗo ma ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam oɗo suka taskoɗa ɗum ɗo fillanikin imam ibn hibban kañuma imamu tirmidi fi jami'ihi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en hadis abi bazra nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki la tazula qadama abdin yawma alqiyama aw la tazula yawma alqiyamati qadama abdin hatta yus'al an arba عن أمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين انفقه من أين اكتسبه ومن أين انفقه نلا صلى الله عليه وسلم بماكي تبري توتو تاندي يوم القيامة هاجي أدون لندي لندناي ngurdan neɗɗanke on koye hoore honno woni ko feƴƴi ɓanndu neɗɗanke on koye hoore on woni ko landi gandal ngal makko ngal ko hoore on ko goltingal ɗo ɓanndu makko ndun jawdi makko ndin koye hoore hon ɗum woni o ɗaɓɓindi koye hoore hon ɗum woni ko waɗindi an oɗo suka waɗu oɗo hadis yeeso maɗa andita wondema gurdam maɗa a landitete fimu ɗum mbi ka helli faɗa nduɗo ɓanndu maɗa koye hoore hon ɗum woni ko landi ƴiɗɗan ɗo ƴiƴankoɗan diwi o ñande goo neɗɗanke on tawayi tumbama e nder kasange jonnitama jooma muɗum haray yentoro Allah subhanahu wa ta'ala
yo tabintiŋe kaɗo dina makko yen toro Allah subhanahu wa ta'ala sukaɓe ɓen ka worɓe e ka rewɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala artirɓe ruttuɓe kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en pewjoje sheytane dendanangal wonɗo e laawol oñigol ngol yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo artirmo e laawol ngol ɓeɗo yimɓe tabutuɓe yoɓe andu wondema ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tabintinniɓe e ngol ɗo laawol ɓeɗo yimɓe mortiɓe ngol ɗo laawol haray yo neɗɗanke on daarirɓe ndarande sharia yankore nden kañumma e ndarande kodduriye toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala artirɓe ɗo e laawol ngol yo ittuɓe e laawi sheytane haray kala neɗɗanke jogiiɗo ko innete kon responsabilité halfinaɗo nokkuɗi ɗin yo neɗɗanke on kippuɗum ɗo yo neɗɗanke on sembin ɗum ɗo wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.